Please all stand for the Regina Coeli. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Queen of heaven, rejoice. Alleluia. The Son whom you married to bear. Alleluia. Alleluia. Has risen as he said. Alleluia. Pray for us to God. Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia. For the Lord has truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, who through the resurrection of your Son, Jesus Christ, gave rejoicing to the world, grant, we pray, that through his mother, the Virgin Mary, we may obtain the joy of everlasting life. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Para sambata mo ngan, puso'y sadya talangan, itingal domit mo yang tula, tara sambata mo ngan. Dalitang Alleluia, dalitang Alleluia, itingal domit mo yang tula, dalitang Alleluia. Kilagyuning igpam, poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagum ning banal na Espiritu, mantabe ake kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, bayo tayo pagmasusyan iting maulang misteryo ning lugod ng Kristo, ganakantala pamot pagkalungkutan ding kay katamong kasalanan, at adwan tamo king Diyos ing patawara na katamo, at layon pasiknangan. Ginoo, ikay nga langanggang pari ning bayong tipan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo, ikay mitalakad ke kami ang timong mabiebatu, king banala templo ning Dios. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, ikang ginawa ke kaming kabalen ding banal ning kayaryaning banwa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katamongan sana king bie alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, gagamitan mo yung kasuywan ding pari, king pamanibala, king banala kapulungan mo, pagkalam mula sa ng pamagparati, king pamanupad, king kaburian mo, ban king kasuywan dat pamibiebye, atularan day Kristo, king pamagdulap, king ikaligaya mo. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, Diyos sa mabibiyempon magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat dareng apostol. Ingaring Agripa at Bernice dinatangla sa Caesarea, bandalawan det pugayan Ifesto. Inyang miglambat nong bagya ka rin, abuklat ng Festo, king ari, ing kaso ng Pablo, ngana. Ating metong amakasukul keti, kalakwana na pa ning administrasyon ning Gobernador Felix. Biklat dang pasibayo kanako at kanitang mintako Jerusalem, ding pamuntok ding saserdote, at ding makatwa ring Hudyo, ing kaso, at inawad da kanako, ing sentensyahan kune. Dapot sinabi ko karela, king era ugali ding manungkulan ning imperyo ning Roma, ing ipapatere, ing nino pamang taong bibintanganan dang pamit kasala, hanggang eno akayarap king husgado, ring bibintang keya, at hanggang mika pamikatagon, ipagluwalo na ing kayang sarili, king bibintang da laban keya. Kanitang dinatang laketi, ekupe pasayang panahon, agad-agad itang kabukasan, linuklok ko king husgado, at inutos kong yarap de kanako ing tao. Inyang ikwareng meka piyarap king husgado, alano mang inarap na naman karing pamikasalang isipan kong yapagda, ing karelang piyamanuan laban kaya, makainggil mong bukod king sarili rang relihiyon, at tungkol king metong nga taong milagwan Jesus. Metene kano ing taong iti, dapat pipilit ng Pablo king mabyeya, ekubalo nung makanano kung atulan ing pisasabyan na ita. Inya kitang ko kang Pablo, nung bisayang karin ne Jerusalem malitis, tungkol karing bibintang da laban kaya. Dapat Pablo may napilaya, inawad na ing eya milalako gwardya, at ing emperador, yang lumitis king kaso na.
Inya inutos ko ing gwardyahan niya hanggang eke akwang aparala king emperador. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. King Banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. King Banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. Puryan me ing Ginoo o kaladwa ko. Mabilig kong pangataw puryan me lagyo ng banal. O kaladwa ko ing Ginoo ke kayang puryan. Sablang keya keka penganabang emo sana kakalingwan. King Banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. Nung makananuya katas ing banwa king yato, makanyanya kalawak ing lugod na, karetang makitakot kaya. Nung makananuyang marayo ing aslagan king albogan, makanyanya karayo keka ing kekatang kasalanan. King Banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. King Banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. At mag-ariya King Meto Ketawan. Ikong masikan at mayupayang angel, puryanye ing Ginoo. Ikong mayupaya at masikanan, amaminto King kayang amano. King Banwane binili ning Ginoo ing kayang trono. Ume kayo at ituro ing kakong ebanghelyo karing sablang tao, kaya beyo ko kapilan man, ang gaman king kapupusta ning yato. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. at kakanti mo rin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Inyang apag-almusal nala, kitnaneng Jesus i Simon Pedro, ngana, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may git ka rene? Wagino, balo mo king kaluguran da ka, nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo rin kakong biserong tupa. Kitang ng kaduang ukdu kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko? May kibat ya i Pedro, wagino, balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus kaya, ingatan mo ring tupa ko. Kitang na kaya king katlong ukdu, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May lungkot ya i Pedro, uling may katatlo na kitang kaya, kaluguran mo ko. At may kibat ya, Gino, balo mo ing sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo ring tupa ko. Ing katutuan sa sabyan ko, eka, inyang kayanakan mo, ika, ing paplas king sarili mo, at lalakad ka, nung nuka bisang munta. Dapot potang tumwa ka, iatsyat mo ring gamat mo, at aliwaya, ing papiblas keka, at king lugal, eka bisang munta. Sinabi na itiban, ipawaga na, nung makanano yang mate i Pedro, at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti, nga ng Jesus kay, tuki ka, kanako. Kapatading mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan.
kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayuhan. Maya payabak po. Hanggang ngayon po ako kutang, Father Omar po, ang mag-celebrate king kayang second year sacerdotal anniversary, bapa na ako po. Ako po Father Norman Vitug, at 26 years ago, may assign ko po king Holy Family Academy. Akakit ko po ring Madre, Benedictine Kenny. At Kenny ko rin po mag-celebrate second year sacerdotal anniversary. So it's like a deja vu. Kaya po, between a nephew and an uncle. Mitalwi ko po king misa, uling menibat ko po king Jesus Eternal Word Parish, kay bat Kenny ko dinala na Holy Angel, oneng ungan way po pala ini, siyempre po ating batas, pero inisip ko for every rule there is an exemption. Bigla ko pong migkaili, linapit siya po itang akdo, makisabi kong mayap, sabi ko, sir, may tatalwi na ako, magbisa ko. Bawal. Ana, sir, pari ko, magsabi kong mayap, nung milog na ako, kung ini mo ang pari ka. Ngana, Susubar Yosef. So wala ko po nga karapat nung dumurot. Kaya may talwi ko king misa. Kaganakada po pala ding akdo kete. Anyhow, den pong pari ngayon ni kasalukuyan, magpatalan la. Magpatalan la kasi bayo la paking parokya, Antimori Apong Omar, di Apong Mabirik, nung ako po magkamali, pilan la pangaldo, ikami rin pong Paris Pri sa bayo, magpatalan kepa, kaya pin ka rin parokyano mi, magbait-baitan kami pa. At din parokyano naman, magbait-baitan laki kami. Good morning, amo. Good morning po, ma. Bait-baitan. Pero ako po, impression da ka na ako, first impression da, imparita mo, suplado ya. Sa saliwan niya ili, kaya taburi. Well, that is understandable na po. Uling, of course, there is always a first impression. And I hope they won't last. Impong mag-celebrata mo king kayang second year sacerdotal anniversary, mo king impression no ne kabaligtaran kaya po. Father Omar, because of his wit and his charm, he could easily disarm people. Ako po sasabiang mga katulayo, pero saguli apatulan ako. Timiman niya pa mo, milako na ingke kang agamagam, bayo may lapitan na wali. He has this charm. Kaya pin po, mayan niya daya, at mayan niya lub, akakit na rin tao. Kaya agad din tao, makalapit la kayo, agad din tao, maging malapit la kayo. And I guess this is a gift. A person who has the ability to disarm people has a gift of the grace given by God. King kayang pangapari, memang hako po inyang ma-install ya king Holy Angel University bilang chaplain, bala ko ordinasyon, matwa anakapari, as no king karakal. O ne misa ni pamilyari king biyako ini ang timpari ang ma-install eh. It speaks a lot about him. Buri nasabyan,
if people keep swarming over someone, then that someone must really be representing divine. And that something divine is the presence of God. Kaya, Apong Omar, king kaya kang second year anniversary, matutula ko anting bapa mo, kalupa mong pari, na king kayanakan mo pa mo, king kaya kang pamamastul ka rin tao, akakit ng agad, in presensya na ni nga pong Ginoo. And that is something worthwhile. Bado yu po, ikaming pare po, tantutuwa na kami. Like me, I am already on my 25th year. Po, tantutuwa na kang pare, you begin to be grumpy. You begin to be boring. You begin to feel old. And you lose the fire and the passion. And probably it goes with age. Pero po di nga nakanaparing kalupa dari Apong Omar, Apong Maverick, akakit mo talaga na talagang bayulapang siyang mapalila, they're full of passion, they're full of life, and so alive. Kaya, yung pangadi ko Apong Omar, king kaya kang second year anniversary, is to continue nourishing yourself as a priest, by trying to use your charm and your wit so that a lot of people can feel the presence of God. Regalo may yan. Apig kalubdan ni nga pong Ginoo. Kaya samantalanan mo, iti. Yapong Omar po, metong iyang paring mayan darala King Bie. He is a person and a priest who makes everything so light. And anything that is light can only come from God. Pero yung panabilin ko rin, Apong Omar, when you get to be old like me, even if you lose your charm, even if you lose your wit, do not forget what the gospel says. Metong yamo po yung sukad na ning metong talagang talasuyo king Apong Ginoo. And that is, if you can answer the question of Jesus. Peter, do you love me? At yan mo naman, ingkutang na ning Diyos kaya ka, pamaglabas na ning panahon, o atang may wala na, ingapi, o atang may wala na yung pali. Metong yan kutang na kaya ka. Omar, kaluguran mo ko. And I hope and pray that when Jesus asks you the same question over and over again, will still respond, Ginoo, balo mong kaluguran da ka. Because that will pull you through in your ministry as a priest. But not only as a priest, itamungan po, this is what is asked of us. You know, when we get to meet Jesus, probably, He will not ask us, meging mapamiya ka ba? Meging mapagmalasakit ka ba? Gewa mo ba yung obligasyon mo ang timpengare? Agawa mo ba yung mission mo talaga kaya tiking yato? No. Probably when we get to meet and face God, there is only one question He would ask us, and that is, did you really love me? Liguran mo ko ba talaga? Kaluguran mo ko ba talaga? Kaya pin po, pag anak-anak katamo king anibersaryo ng Apong Omar, iting metong kutang, aparati ng kukutang ng Diyos kaya katamo. Kaluguran mo ko ba? Nga pong mag-aral ko king seminaryo on my high school life, metong nga mo po yung panigaralan kong subject talaga na dinibdiban ko. And you wouldn't believe it, it is theater arts. At ako kalinguan kaya tang metong a lecture ng Father Ed De Leon, metong mo namang kaluguran bing pari.
ng sinulat na king blackboard. And he says, when we talk of acting, it should always be based on truth. Because acting is truth, nga na. And then he drew one big heart. And he calls it the heart factor. And what does it say? E ganaganang gagawan mo, dapat atsuing puso mo. Uling nungalayin puso mo, king nanong manggagawan mo, then something must be terribly wrong. Because the heart is always capable of loving. When you lose the heart, you lose love. And when you lose love, you lose God. Kaya Apong Omar, we are thankful, very grateful that you have this kind of heart that loves God. Because it is the same love that will help you love people. Pusong malugod kin Diyos, kakabless siya king pusong malugod, king kayang balayan. Amen. Santo Ioma. Kapatid kang Kristo Jesus, manalangin taking ipatang at syubanwa, amay tubod king kayang anak, ingke katang ari at matas as saserdoti, ami parangalan ka rin banwa. Manatili pa mo rin king kayang pangatao, ban adala na katamong makirake, king kayang kadyosan, nga tamong manalangin. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king iglesia ning Diyos, paralano sa kaya ring kalam ning Espiritu Santo, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang opisyal, pampubliko, ipiralane sa karela ning Ginong Jesus ing Espiritu, ning hustisya at katutuan, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang sasalpantaya king tunay Diyos, pisan metungan no sa ning Espiritu, king lugod at pamikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kaladwa king purgatorio, kapamilata ning kayang pamaytas, taryano sanang Kristo, king ligaya banwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Pakyabetaya naman po karing kaya katang panalangin, iyamong Omar Niño Vitug Defensor, kaniting aldo pag celebrane ing kadwa ng aldong anibersaryo antimong pari. Lakwas ya sanang maging kawangis ning puso ng Jesus, ang makipuso karing kayang kawan. Ipanalangin tayo, king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Oy paming at syubanwa, balo mo ring bilang ding pinili mong akayabe, manggaman kapilan. Manano na sanang ding lagyura, ding sablang, ipanalangin mi. Mayakit la king libro ning biye, itiadon mi, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Kinggamat mi daralami ay ning kekeng sarili baboning altar ning biyemi pabanalan mo sa tuwan mi palang pani
kalikasan, balang lugod at pakamal, kinggamat mi daralami, ay ningkekeng sarili. Baboning altar ning biyemi, pabanalan mo sa ngaduan mi. Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning kay katamong daon, matanggapla, harapaning Diyos, sikpang mayupayang tutu. Tanggapanes sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurian po ni kaligayan ni Lagyuna, king ikasaplala tamo ating mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginumi, kaburian mong king ding pari mo, suywandeng balayan mo, king sablang gagampanan da karing banal mong altar, alang-alang king bubungan iting banal a sakripisyo, malugod mula sa ng pagkalam, ing apamatula na ka, king kasuywanda, at may kabungang manatili ti kapilan man, para king banal a kapulungan mo, itinganaduan may kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Inginu, mantabe yake kayo, At kaya kaante mo rin, itas yu laring puso yu, makatas na laki pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin man, o Ginoo banalaig pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, kapamilatan ng Kristong ginumi, king kapamilataning banal mong Espiritu, linyan meng bugtong mong anak, pamuntok ka pari ning bayo ampon nalanganggang tipan, kambening kabyas na nampon lugod, biryan mong manatili ang metong nga kaparian king banal a kapulungan, pagkalub ng Kristo ing dangalan ning suging pangapari, king balayan na inampun ng sariling kaya, kaluguran na kami ang timong kapatad na, inya ibat king balen ng pari, mamili ang taong dakayanana, king banal a kasuywan ning pangapari, king kapamilataning pamanumpak gamat, tutuldwa na la, ban karela yang ibayo king Lagyuna, iting sakripisyo ning kaligtasan, at ipasyagde, ban apisulusulwande, ning banal abalayana, awsa na lang tumaid mipnong lugod, king banal abalayan mo, ban apasik na ngane king amano mo, at apabanalane karing sakramento mo, o igpa, kabang pagkapilitan dang sumulong king pamakiwangis da kang Kristo, akwarasan ng lalong atagulaling, ing biera para king pamanyuyo keka, at para king kaligtasan ding sablang tao, at parangalan da kang emunano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, at king lugod mo, ulinita, kayagum ding sablang anghel ang pombanal, king masayang dalit ning parangal keka, ngaming ang pupuri. Banal, 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 Ginong Diyos ning upaya, mitmuing banwa at yato king kekang ligaya, Hosanna king kakatas-katasan, nuan yung daratang king Lagyuning Ginoo, Hosanna king kakatas-katasan. Ikapining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may nga espiritu mo, antimoing titipang ambun karetingayin mi, ban pabanalanalat para kaya kami, gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biena king pamaylas sampon kamatayan na kinuaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang naiti karing disipulo na at ngana, kwanan yeti kayungan at mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamata nakat pinuri, dinwang neti karing disipulo na at ngana, kwanan yeti kayo ngan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita, may patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti,
anting pamigagan na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kristo, meteka, Kristo, sinubli kang mebye, Kristo, datang kang pasibayo, king kawakas taning panahon. Inyang ni gaganakan miyo mapamakalulong igpaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon miya kaya kay ting tinape ning biyating kalis ning alanganggang kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. At ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal ay Espiritu. Ganakan biyo ipayang banal na kapulungan mo, makalaganap king meto yato. Ban may ganap king lugod kang ben ng leon ng papami, larintining ubispumi ding sablang pari, pondiakono ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Ganakan mo ring anak mong di Teofila Alejandro Aurora, inawos mo ng meko ketiyato, ang tiningking binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana, king pangasubli ng mebye. Ganakan mo la naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mo la, at ding sablang mayango na bye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie alang angga. Ban kambe ning Nuan a Virgen Maria, induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambe ring Nuan a Apostol, at ding sablang banal, mibibie kalugod-lugod keka, king keka banding panahon. Apo riyan ng pong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, kagumning banal ay Espiritu, sablang parang alampon ligaya kaya ka o Diyos, ikpang lubos mayupaya, manggaman king alangangga. Amen. Ngayon yan ting metong nga pamilya, mausta mo king igpatang at suban mo, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami at suban mo, misambay yaing lagyo mo. Datanging kayarian mo, ni pamintuan ing lob mo, keti sulip ang tibanwa, Mi pamintuaning loob mo, ingka kanan mi, King Aldo, ibye mo ke kami, King Aldo ngeni, ampon ipatawad mo ke kami. Ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, mga mo ke Pai Saul kintuksu, nonei kabusking maro. Ikabus mo kami king sablang Maroko, igpamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pompagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming i Hesu Kristo.
kayarihan, ating kayupayan, at ligayang manggaman king alangangga. O Diyos, sa igpami ginuming Jesucristo, sinabi ng karing apostol na ing kapayapan lalakwan kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Mula sana babalik dan ding kasalanan mi. No pansinan mo ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyampon magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabes samparati kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Matula tamo pong ipakiting mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kordero ning Diyos, Sa milalakoking kasalanan ni Yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yatu, ibiyam mo kaya kami ing kapayapan. kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalakoking kasalanan ning Yatu, nuan laring mayayaos king apunan ning kordero. Ginoo ako matampang tanggap keka, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako. O pusong mahal, o pusong nuwan, keken panaligan, gawan me po ing puso mi, anting puso mo. Puso ng Jesus, pusong mapaglaban,
Manalangin tamo. O Diyos aginumi, iti sanang sakripisyo at sakramentong dinaon mitinggap, at dana na lang sika nanding pari mo at ding sablang talasuyo, balang manatiling bubuklod na kaya kaning lugod at matampang talasuyo mo, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bayo po yung tauling bendisyon, pasalamatan da kayo po, king pamanalangin kanako at karing kay katamong pari, lalong-lalo na po king Arkidiocese ning San Fernando. Salamat mo naman po kang bapa ko, mig homily, midake, at I will treasure that question, do you love me? The question of Jesus to Simon Peter. And it's a question that we need to constantly answer in our lifetime and throughout our ministry. So, dakala salamat dito. At king metong po karing kaluguran ko, iyamong Maverick, dakal pong salamat at king pamilya ko po at syukening. Hinginuman tabaya kaya kayo. At kaya kanti mo rin. Ting mayupayang ginong Diyos, bendisyonan na kayo. Hingig pa, poning anak, ang poning banala Espiritu. Amen. Misa mi daw ne, umeko ngeni king kapayapan. Salamat, King Diyos. Mayapayabak po kaya kayungan. Jesus, gawan mo ken lubos ke ka. Ining puso ko tanggapan na yan. Tayran mo ko king bie ketiato. Ban kita mi kabus ko. Mayumong puso, puso ng Jesus, meet mo king lugod, karing sablang tao, gawan mo sana